Emmanuela fans group ten bike kan le mo a zai zo hian yan ron puang chiang don ka hrea let's go Blue corn la nen Emmanuela haron in Landona. wow Min som pui don em. Han som pui teu. zai thai si Min som pui don em. Thom an nei teu le. Ale. Tuna chuan zai turin. Tui ko South Langval Emmanuela remrota kan some. về ngay chuan tak tak a aron ti de por bom te hi shere khop mai Emmanuela hi khi te khi top train ti si na han ron sata se khai scoring vak lo mai the ni scoring thawanga but tuna top 3 aron sak ne na te khin phe kha chuanin ain ang lo ka ti ve de wani chu wa chuanin a hun le a mun na ria zeu si le Tui ko South Lam su. In ron eng chale mai. hei ka she chak to Emmanuela hi fence ten thil ro pui de an ti sak In kutel bo ka ni ka. La muan chau hi alo kuthei re lo. Arding Trauma Indoor Stadium po hi alo kuthei ni ti hi zanina hian. Kan mu chiang le mai. THILPEK pe tu tam takanoma kan soi mola. Kan soi belzel bukanga zanina hian. Nei pui fans club te chuan nei pui hi pakhat na ani chuan sumfain poisan lana nga ani lo chuan an tia scooter an pe don boka tin Emmanuela hi a fans club 10 bike NX 200 Honda an lei sakto boka there mo wow guitar le keyboard hi an petel don boka tin guitar keyboard wow Emmanuela hian foreign chingin Winnie and Londo BJ Houghton Tommy Hilfiger an pe boka tin a fence pakhat a changin iPhone 17 a dong boka ni iPhone 17 wow oh bon noise song oh bike ania keyboard guitar chuanin Tommy Hilfiger chuan iPhone 17 athil don zong hi 5 to 10 lakhs vel ni mai lo mo atem bera chuanin 5 lakhs tal chu niang pui rem ve tin nala tin atot le hi chu ke ma ni lam mai ve tan do na endik tu le host hi Emmanuel Sten present chatak kan pe don an ron tia bon la mai okay bike dong der mai ai Emmanuel chu lok pui le mai bon chou chan ne fans group ten ron chen a chou chan do ne ale ale ti zong ha riek thei chani phot me la se